Algun menge lobet Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawafwa hadis basfule. Ekelege fan hadis kurawa angawani ajaban li amril mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala in iman wa mu'min alage kantattaka meduga ajabu ahave. Innal amra kullahu khair. Eneyattaka ene duniyamatiga dimawa huriha kamaki ei heve walaysa dhalika illa lil mu'min egotan elibeni hamaikene mu'mina kashe ene dimawa huriha kamaki heo kamegge gotuga vegen danives hamaikene mu'mina kashe allahan imanwa alikkamuga wanama eneyattaka enege hayatuga dimawa huriha kame ei heve den ege tafsil alun menna devwani hadis kurawani in asabathu sarra shakar eniyan hewkamen hinhama jihekamen ufaverikame dima vejjiya ena shukuru kure ei ege sabun enen heveke wa in asabathu darra sabar fakana khayran lah eniya duniyamatiga ena hinne de kame ena hiddatiwa kame ena derawa kame kurimati vejjiya ena ekamattaka ketterive ei eketteri umge sabun enen anekkaves ege faida kure ehvima algun men Allah subhanahu wa ta'ala in iman wa alun kamuga wanama algun menge muli hayatuga algun men dimawa horiha kamaki ei heo ehvima Allah subhanahu wa ta'ala algun menna bayan ko devwa fani faharigga algun menge hayatuga dimawa kame ekan algun menna fenna fenumuga ei gos kamaka ei gellum huri kamaka hiddati kamaka vedana ehen namaves ekamaki Allah subhanahu wa ta'ala kiritu qur'anuge al-baqara suratuge 216 wana ayatuge wahi kurwa angawani asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum faharigga tiyabamihun kamaka nutechaka nuruheiru ei Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamen nataka lawafwa hevikkamuga vedame wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum faharigga tiyabamihun kamaka lobi kura eccheddeke lobiwa ei tiyabamihun nan nuba kamuga nuwata tiyabamen na gellum huri echchekamuga nuwata kamekkamuga wumaki ekashigen wa kameke